Мәшһүр тел галиме, билдәле тюрколог Жәлил Игъният улы Киекбаевтың тууына быел 90 ел. Уның туган ягы Гафури районында беренче мәртәбә үткәрелгән фәнни-гамәли конференция галимдең үзенең тавышы язылган фонограммалары сәламләве менән асылды. Безнең арала Гафури районына иң тәү башлап килгән иптәшләр дә бар. Һәм улар безнең райондың табигатына, оның матурлыгына, тауларына, елгаларына, кешеләренең эшләгән хезмәт батырлыкларына бик хокланалар. Был районда туып үскәс, монда булуы, һезнең арала булуы, миңа бигрәк тә күңелле. Чөнки был мәндем буйларын мин бәләкәйдән, бик бәләкәйдән йөргән, буйлаган, тауларын эскән бер кеше. Жәлил Игъният улы Киекбаевтың якты шәхесенә, фәнни мираҫына арналган хәтер һәм һабак кисәләре, ҙур конференциялар, башҡорт тел ғилеме буйынса эшләгән кешеләрҙең оло ижад форумына әйләнде. Больше всего меня поразило и поражает до сих пор, насколько тепло отзываются о моем отце все, с кем он так или иначе встречался, с кем он был близок, с кем ему доводилось общаться. Причем люди разных национальностей, не только башкиры, не только татары, но и люди, живущие за пределами нашей республики. Часто бывая в научных командировках в Москве, в Петербурге, в Казани, я слышу очень много теплых слов о моем отце. И это укрепляет меня все-таки в мыслях, что действительно мой отец прожил светлую, прекрасную и, я думаю, очень полезную для народа, для республики жизнь. Бөтә төрки телдәрҙе өйрәнүҙә өр-яңы ҡарашҡа нигеҙ һалған Жәлил Киекбаев теорияһы бар. Башҡорт тел ғилемендә бығаса булмаған яңы йүнәлештәр асҡан Жәлил Киекбаев мәктәбе йәшәй. Жәлил Киекбаев мәктәбе ул бөгөн башҡорт филологияһына хеҙмәт иткән фән докторҙары һәм академиктар. Жәлил Игъният Киекбаевҡа тиклем башҡорт теле фәндең һуңғы методологияһы, һуңғы методтары нигеҙендә төплө тикшерелмәгәйне. Бына ул үҙе беҙҙә профессор булып эшләй башлағаста, ошо проблемаға арналған ҙур конференция үтте. Һәм был конференцияға ул ваҡыттағы Советтар Союзында булған бөтә республикалардан вәкилдәр килеп, тел ғилеменең методологияһы дигән ҙур теоретик конференция үткәрҙе һәм үҙенең бөтә тәғлимәтен ошо конференцияла һөйләп бирҙе. Уның фекеренсә, 20-нче быуатҡа тиклем йәшәп килгән төрлө концепциялар һәм теориялар башҡорт телен тикшереүгә хәҙер инде бик үк ярап бөтмәйҙәр. Һәм уны икенсе нигеҙҙә тикшерергә кәрәк дип ныҡлап әйтте. Һәм ошо үҙенең концепцияһын үткәреү өсөн ул күп ерҙәрҙә үҙе йөрөп сыҡты. Әйтәйек, ул Венгрияла ошо хаҡта доклад һөйләне. Эстониянең Тарту университетында ошо хаҡта доклад һөйләне. Ҡаҙағстанда ҙур конференцияла ҡатнашты. Якутия республикаһында конференцияла ҡатнашып, үҙенең тәғлимәте буйынса студенттарға спецкурстар уҡыды. Ғөмүмән, Жәлил Игъниятович Киекбаев минең уйымса фән донъяһында тюркологияла ошо үҙенең яңы грамматик теорияһы менән билдәле. Әммә үҙе иртә вафат булыу сәбәпле, уның ҡайһы бер теориялары хәҙерҙә әле башҡа белгестәр тарафынан асыҡлауҙы, артабан тикшереүҙе көтә. Минең уйымса, Жәлил Игъниятович беҙҙә үҙенең ғилми мәктәбен ойоштороусы беренсе филологтар, беренсе филолог дип уйлайым. Атаҡлы белгес, әҙип кеше ине. Аудиторияла, коридорда, йыйылыштарда, урамда, ҡайҙа күренһә лә,
ул ничектер әзерлекһез генә бына үзенә тиң һымак барлык мәсьәләләр буенча һөйләп ала китә торган һәм хәтта кәңәш һымак. Шунда әзгенә берәр тапкыррак һүзме ул теләгән җавапты бирһәң, во дигән һымак кычкырып мактап. Бу да шул гаҗәп канат куя торган артабан эшләргә. Буны шул әлеге әйтмешләй булмыш дигәндән ул студентларның кичәләре ул елларда бик актив, шунда янлы, хәтта залга хайдырып булмай торган тыңлаучыларда. Бына шунда ул сыгып үзенең шигырьләрен укый торган. Менә Хәләүп дигән шигырьне укуы минең әле һаман кулак төбендә яңгырап тора. Кубайырдар әйтә инде. Үзенең фикерләре бына дәрескә кереп шулай ук теге үз предметыңны гына һөйләп чыгарган микән. Бына бында ла уның шулай киң, күп яклы булу, тормышсан, бына безгә тел укытты. Шунда телсе мотлак математик буларга тиеш ди торган. Һәм менә уйлап караһаң, ысынлап та шулай бит. Менә компьютерлар, техника заманы килде. Һәм менә моделировать иткәндә, программалар төзегәндә телдең кануннарын ысынлап та математик юл менән хәтта конкретрак, бадыграк күрһәтергә мөмкин. Бына ул күптән перспективала күргән барлык мәсьәләләрдә. Бына Урал Алтай теленең кардәшлеге мәсьәләләре, генетик бәйлелеге мәсьәләләре. Улар шул елларда ук бына ул вакытта СССР дигән илдәге галимнәрдә, түркологлар күп бит инде безнең илдә. Безнең илдә икенче милләт, төрки милләтләре һәм ул проблема һәр вакыт булган һәм урыс галимнәре, төркиятчеләр бик күп. Улар арасында ил кимәленә, халык ара кимәлгә алып чыкты ошо проблемаларны. Күгәреп яткан күгарка, әрәсәй дигән илем бар. Дустар өсөн куналка, башкорт дигән ерем бар. Әрәсәй уландарына, башкорт тугандарыма, пак күңелдән, йөрәктән, ак һәм изге теләктән әйтә торган серем бар, әйтә торган серем бар. Зур байрамдар булганда, йөрәккә шатлык тулганда, дан юлдар үткән дустарны, башкортларны, русларны, күрешеп, кысып устарны, котлай торган ырым бар, котлай торган ырым бар. Алтындар, корыстар табылган, тауҙарҙа туған улдуслыҡ, ялҡындар, уттар ҡабынған, яуҙарҙа туған улдуслыҡ, арыштар ыуылйып ҡырлаған, ҡырҙарҙа туған улдуслыҡ, ярышта сәсәндәр йырлаған, йырҙарҙа туған улдуслыҡ, йырҙарҙа туған улдуслыҡ. Дуҫ тигәнең шул булыр, теләр теләктең һәйбәтен, дуҫ дигәнең шул булыр, иләмәс дуҫтың ғәйбәтен. Дуҫ дигәндең эсендә эйәрле йүгәнле ат ятыр. Дуҫ дигәндең хисендә изге ниәт хаҡ ятыр. Дошмандарҙың эсендә бысраҡ ҡаратап ятыр, бысраҡ ҡаратап ятыр. Дуҫ кеше ней кейһәлә, арҡаһы көнгә көймәһен. Дуҫ кеше ней ейһәлә, теше ташҡа теймәһен. Дуҫ кеше ней менһәлә, аяғы ергә теймәһен. Дуҫмын тигән дуҫ кеше, дуҫына таш сөймәһен. Дуҫмын тигән дуҫ кеше, дуҫына сүпсар өймәһен, дуҫына сүпсар өймәһен. Ғалимдар күп ул. Уларҙың тыуҙырған, яҙған хеҙмәттәре лә күп. Әммә Жәлғин йәш улар араһында айырылып тора. Уның айырылып тороуы, уның бөйөклөгө нәмәлә. Жәлғин йәшкә тиклем төрки тел белемендә 200 йылға яҡын бер ҡараш йәшәне, бер теория йәшәне. Был теория буйынса төрки телдәрендәге бөтә аффикстар үҙ аллы һүҙҙәрҙән килеп сыҡҡан тип барҙылар. Был теорияны төрки тел белеменең иң атаҡлы ғалимдәре Кононов Андрей Николаевич, Дмитриев Николай Константинович, Баскаков Александр Николаевич, Севартьян һәм башҡалар бөтәһе лә ошо теория менән йәшәнеләр. Шуға күрә теге яки был ялғауҙың Африкасын тарихын тикшергәндә үҙ аллы һүҙ эҙләнеләр. Ошо ялғауға оҡшаған үҙ аллы һүҙ эҙләнеләр. Мәҫәлән, фин-тюрколог Рамстед
түркі тілдеріндегі сана келшалға тан, Корея тіліндегі тан хүдінен келіп сыққан бұла. Еки зат аффиксы, татар тілінде келемін, келесің, келесіз бетінде, бұл зат аффикстары зат алмаштарынан келіп сыққан бұла. Көплік ялғаулар, балалар, Димитриев әйтеуінше, улар алмашынан келіп сыққан, яғни бала, шуңа қошыла улар алмашы, утышып қалала, һәм башқа. Ошы теориямен ешенлер, һәм бүті ғалимдер, бигрәк Николай Александрович Баскаков соңғы елдарда, теге яки бұл ялғауғының тарихын текшіріп, ошы ялғауға оқшыған үдалы, хүдедлеп, өмірдерін шуға бағышланылар. Бұл теорияның негізһіз болуын бірінші башлап, біздің ғалиміміз, атақлы ғалиміміз профессор Кейікбаев испатланы. Һәм бірінші башлап, өзінің яңы теориясын 1967 елда Мәскәүдә халық ара түркологтардың конгрессында өзінің теориясын асып берді. Бұрылыш бит инде. Зор бұрылыш. Бұл конгресста меңелі қатнашырға туры келгәйне. Үсінен біз үсеу барған, жалған шуде, Райса Халикова һәм мин алып барғайны. Шул конференцияла жалған өзінің докладында ескі теорияның дұрыс болмауын, һәм өзінің яңы теорияны тәқдим етті. Әлбетте, залда отырған академиктар, докторлар, әлләгімдер бірімен аңлап қалдылар. Яғни олар ұшыға тиклім яңылыш жылдан жүргендер. Яңылыш теория менен болғандар. Жәлгінеш олардың теориясын, олардың іштерін юққа сағыра. Шуға көре залда шаушу құпты. Қысқырына башланлар, Далой, Уфимский авантюрист әллемелер әйтіп өтірділер. 200 ел бойы яшаған теорияны ниндейдер үфінен келген ғалим кері қағып маташын әлі. Әлбетте, олар аңлап алдылар. Жәлгеш олардың ішлеген іштеріне, алған дәрежелеріне ниндейдер қорқыныс тудыра. Олардың юқ бар білен шүғілен күрәтті бітінде. Конференцияны алып барған, конгрессті алып барған Кононов Андрей Николаевич әйтірге керек ақылы етті, тұрып иптештер. Ошыға тиклем ысынлап та, біз бит гипотезалар білен гіне ешенік. Гипотеза әйту менен гіне шүғілендік. Өзі біздің бір гипотезанла бит ошыға тиклем исбат ит алманық. Әгер өфілі яңы теория тауған екен, оны шундау кері қақмайық, өфіге барайық. Жалғаш Кейікбаевтың яңы теорияны үйренейік, конференция өткерейік. Бәлкі оның яңы теория біздің фәнге, дүйім фәнге, нендейдір юл асыр. Шол айтып тынысландырды. Кис қайтқаз жалғаш бізді еп алды. Көрдіңіз ме? Несі қаршылайдар? Мен айты, Ахмар, ерте бір сексиялы сағышайын. Өкініске қаршы жалғаш шол конгресстан қайтқаз, одақ яшамәні, өліп кетті. Оның китаптары басылмай қалғайны. Оның китаптарын басу тұрағында партияның өлкө комитеті бұйрағы бір қарар қабыл етті. Бұл қарарда Жалғаныштың китаптарын әзірлеуді 2 кішіге тапшырға деген мақсус пунктылы язылғайны. Әлбетте, партия өлкөметінің қарары сыққас, Жалғаныштың китаптары шундау тилгене сығарға тейшіні. Өкініске қаршы, Мәскәу ғалимдері, Жалғанышты яратмаған кішілер, мұна, ол бір гіне момент, ол үлгесті, біз, Әкрем Бейішев, Райса Халикова, мен, Жалғаныштың бірінші китабын басырға әзірленік. Бұл китап атала «Введение в уралтайское знание». Баш сөз яздық та Баскаковқа, Николай Александрович Баскаковқа хат яздық. Николай Александрович, құрметлі Николай Александрович, Жалғаныш өліп кетті бетінде. Шоның бірінші китабын басырға әзірленік. Біз тілейбіз, ошы китап біздің баш сөзігіз білен сыққынені. Баскаков ол уақытта авторитетлі кіші, Үзәк институтта, тіл білім институтында түркі тілдерінің секторының мүдірі болып ішлейіні, авторитет, абырой қазанған кіші. Баскаков қай бердік, боласақ баш сөздің хүлдіхін. Күтәбіз бір айдан келе, бұнан жауап. Николай Александрович, бұл китап
түркі тілі білмән зиян кетіре тұрған китап. Ескі теорияларда еміре ота тұрған китап. Бұл китапты басырға ярамай, сығарға ярамай, мен қаршымын деп язды. Нишлерге? Шунан ойланық та біраз Жалғаяштың шәкірті, дусы, татардың бүйік ғалемі Зәкиевқа яздық. Мирфатық Зәкиевшқа шул хат яздық. Хат келді. Мирфатық Зәкиевш нәмәтей, мені 2 докторантым, 3 аспирантым Мәскәүдә яқларға тейіш. Әгер дә мен Жалғаяштың китабын баш сөз язһам, менің докторанттарым, аспиранттарым яқлай алмаясақ. Сөнки Мәскәү ғалимдәрінің Жалғаяшқа мөнәсәбәтен яхшы беләм. Шуның өчен бұл баш сөзгә мен қол қуя алмайым. Әмма үземнең дусым, остазым хөрмәтенә мин бер матур китап язасакмын. Буны мин вәгъдә итә алам. Дине сынап та 1 ел үткәч, ул Дәртле йорт дигән китабының кулъязмаһын җибәргән. Ул китап басылып чыкты. Хәзер библиотекаларда бар. Ул китап Дәртле йорт дип атала. Партияның өлкә комитеты карар чыгаргас, күп тә тормай, ошо китаптарды сара торган кишилер үстүнөн өлкө комитетке ялуу кагыды келди. Бул ялуу кагыдында ошо Жалгаяштын китаптарын саруу кишилердин үстүнө язгандар неме деп, Жалгаяштын кул язмаһы улар урлап үзләре файдалангандар, фәлән түгән. Әлбиттә, ни өчен? Чөнки Мәскәү галимдәре республика кешеләр арасында үзләренең бысрак эшләрен яклаучы кешеләр таптылар. Моны ошо кешеләр Жалгаяш китабын сыгаручылар өстенән шулай юк бар оештырып, жалобалар яздырып. Китап сыктымы исмәһәм? Бuna әлбиттә, bunday ялу кагыздан соң Жалгаяштың китабын сыгарга тиешле кешеләр был эштән әлбиттә ситлеттеләр. Андай эшкә тотына алмадылар. 30 елга якын бұл китап сыкмай ятты. Мына демократ елдары килгәч кенә хәзер битендә ялуга игътибар итмәйләр. Жалгаяштың төпчек улы Мурат ошо китапты кулъязмага апарып биреп, нәшриятка алып барып биреп, сыгартты, сыгарга иреште. 96 елда ул китап сыкты. Мына Жалгаяштың бөйүклүгү шунда, ул элекке теорияларды атып еміріп, оның негізет болуын исбат етіп, бүтінләй яңы теория, яңы yol асты. Мен ышанам, Жалгаяштың теориясы алдағы күндерде yol асасақ, мына әйтергә кирәк. Жалгаяш үлгәс, мына Серебренников Александрович, Андрей Николаевич Кононов үзләренең хезмәтләрендә Жалгаяштың теориясына таянып яза башланылар. Мына Кононовтың бір китабы сықты, көплек аффиксы буенча. Элек ул көплек аффиксы үдәһүдән килгән дип яшәһә, хәзер Жалгаяштың теориясын ала. Серебренников үзенең бер мәкаләһендә Советский Юркалы журналында сыкты. Нәкъ Жалгаяштың теориясын кулланып язган. Әмма үкенечле шул, улар Жалгаяшка бөтенләй хылтанмайдар. Оның теориясын алалар, ләкин уга хылтанмайдар. Ни өчен? Чөнки әлеңге Өфөлә яшәгән галим күптән үлгән, улар академик, зур галимдәр, ниндәйдер провинциялы яшәгән галимгә хылтануды улар үзләренә күрәһең түбән һөтип карайдардыр. Барыбер Жалгаяштың теориясы бөек, оның киләчәге бар, алда яшьтәр оның теориясына ышана башланылар. Мин үзем Әлепид университетында укытам, башкорт тарихи грамматиканың курс алып барам. Бұл курсты бүтінләй Жалгаяштың теориясын таянып алып барам. Оның бөйүклүгүн, бұл теорияның алдағы киләчәге зур булуын мен студенттарға иткере барам. Диплом эшләре бирә башланым. Бuna bir аспирант алырга торам. Жалгаяштың теориясына таянып, һич югында bir фән кандидаты әзерләп китергә планым бар. Ничек булыр алда Жалгаяштың теориясын дәвам итергә кешеләр әзерләргә кирәк. Жәлил Киекбаев Башкортостандың иң күркәм төбәкләренең береһе, Гафури районы Каранйылга авылында туа. Сәйит Баба, Макар, Красноусольск мәктәпләрендә,
Өфе педагогия техникумында укый. 1937 елда Жәлил Киекбаев Мәскәүдә Сит телләр педагогия институтында Герман филология факультетын тамамлай. Өфе педагогия институтында кафедра мөдире, Сәйд Баба мәктәбе директоры, китап нәшриятендә баш редактор, Мәскәүдә Тел гыйлеме институтында аспирант. Азак Жәлил Киекбаев Башкортстан педагогия институтында профессор, Сит телләр факультеты деканы, проректор булып эшләй. 1960 елда Жәлил Киекбаев фән докторы. Башкортлардан иң беренче булып башкорт теленең фонетикаһы темаһына диссертация яза. Жәлил Киекбаев шигырьләр, очерк, повестьлар һәм бына дигән роман да яза. Фән менән шөгыльләнү уның әдәби эшенә вакыт калдырмай. Шуга ла галим 35 яшендә генә иҗат иткән тугандар һәм таныштар әҫәре үзе үлгәс, уның шәкерте Әнүр Вахитов тарафынан әҙерләнеп дөнья күрә. Жәлил Киекбаев Ленин ордены һәм почет билдәһе ордендары менән бүләкләнгән. Әдип булуы, шағир булуы, сәсән булуы, тәрҗемәсе булуы менән беррәттән иң безнең Башкортстанда, Рәсәйдә, гомумән тюркология фәненә зур өлеш индергән галим буларак ул зур фигура. Бына ошо юнәлештә бездә уның мәктәбе, традициялары тураһында уйланаһы бар. Бына уның дөрес һөйләш кагыйдәләре тураһында язган хезмәте орфоэпия. Әйдәгез яшермәйек, журналистларыбыз да, үзебез дә, укытучыларыбыз да бүгенге көндә ана шул кагыйдәләрне тулыһынча үтәп бетмәйбез бит. Үткән елда Төркиядә халыкара түркологтарның халыкара симпозиумда катнашырга туры килде. Әлбәттә мин үзем шул революцияга телим 17 елга төсендә әдәбият, башкорт әдәбияты, уның төрки халыклары әдәбияты системаһында урыны турында һүдәлеп бардым. Бына шул форумда мин төрле секцияларда булырга тырыштым. Бигрәк тә тел секцияларында. Тел секцияларда булырга тырыштым. Һәм ни тиклем Жәлил Гыниятовичтың ошо теорияһы бүгенге көндә төрки дөньяһында таралу таптымы, тапмарымы, хуплатабымы, тапмарымы, шуның белән кызыккандым. Әйтергә кирәк, айырым галимдәрнең, бигрәк тә Хаккас, Алтаяктарыннан килгән галимдәрнең сыгыштарында юл айкан гына булһа, Жәлил Гыният улы Киекбаевның исеме һәм уның ошо теорияна кагылышлы бәләкәй фикерләр сагылып калды. Башкорт дәүләт университетынан барган Алмаз Шайхулов дәшсыгышында бул бигрәк тә нык сагылыш тапты. Бына кызганычка каршы үзебезнең галимдәребез ошо юнәлештә ниндәйдер һүзләр бу ошо зур форумда әйтмәне. Әлбәттә, аларның максаты унда түгел ине. Бу ниндәйдер кимәлдә уйлануга урын калдырган бер күренеш дип уйлыйм мин. Әгәр дә мине Киекбаевтың иң тоғры шәкертләрнең бере дип әйтәләр икән, мин бик шатмын, хатта әйтергә кирәк, бәхетлемен. Ысынлап та шулай. Мин Киекбаевтың укучысы. Авыр һугыш елларында 2 ел унан укыным Сәйд Баба урта мәктәбендә. Бүгенге көндә иһә музейыбызда зур эш башкарылды. Без уны ысын мәгънәһендә эстетик зауык бирерлек итеп үзгәртеп кордык. Бына бигрәк тә район хакимияте башлыгы Шаһиев Әхәт Хәзәр улы килеп карау менән үзенең ярдәм кулын һунды. Ул менә башкаларга караганда бик зур рәхмәтлемен уга. Ни бары бер билдәләнүенә берничә ай гына үтмәне, ә ул безнең музейда 3-4 мәртәбә булып, менә фатихан бирде. Һәм бүген музей, милли музейебезнең хезмәткәрләре тарафыннан һәм район җитәкчеләренең хәстәрлеге менән башкарылды. Һәйбәт. Музейбез асып, һәр кемгә ишеге асып, музейга хукмак һуынмаһа ине. Жәлил Гыниятович Киекбаевтан ұтып алғайны мәжлис ерін 63-сі ел. Өстәл асқайдары айы дөрт тұяқ, өстәл үскайы шол тулы
ayak Beheden gene balayı Ultarganda Belalam iken Kuralam iken İşittelam iken Kurşelere tirayak 414 auditoriyala basıp tırlak uğran yok. Юбиляры yok. Kabinetine düşsem, gazetense yazışı bıtıra. Betem yerlere halk yığıldı. Ninde halk? Ninde yığılış oldu? Betem hedin jubiler, hedin jubile. 50 yıllık. Kitale 50 yılda jubile bulanma. Ütkergezi gehe 60 yaşta ütkerliğine gider. 50 yaş jubile tügül ol. Tipilerim tügül. Betem halkta bir hürmet itireğe tiler tilemezkine mindi. Türkiye'dense bölmege indi, ütürlük oran yok. İşik tübünde tübülüne ullakıtta tribunalar tüp yaptı yine. Şulaytıp ütkerdik 50 yıllığın. Ama 60 yaşını yitalmanı. 56 yaşta vefat buldu. Nefse payita manatı, eldeti uyuşturup kaldığız. Eybet buldu. Buna bit 56 yaşta kitle vardı ağayın. Fatma apay Jalil Kiyikbayev'tan 4 hinglehi arasынан birden bir tuğana indi. Bugün de Qaran yılgalatı rahağı bitindi. Hadirna bite yemeğetselik, avuldaşlarıgı, rayondaşlarıgı, taban arı ötüp etek, Başkırtıstan halkı onun 90 yıl doluğun bildirep etindi onun doğuğuna. Şadur kişi bulup gitken hedin ağayıgı. Üdegi mena hadir şu üdegidin yaşıgidin nina beyikliginen bugünkü zamandan kürdeginen qarayıgı bitindi. Ne direk kişi bulgan hedin ağayıgı? Benim ağayım ne yavay kişi nindi. Halk bilen aralaşıp avlağa tabiz kurep yürüp tutus. Bala sağahın tahırasıp, hinkim ulu, hinkim kızı. İşennesi biri turğana. Onun hedin avulun tili hüleşi turahında yalgan eser var bitindi. Ana şol eserde yalgan vakitta avul halkında nime özgerdi? Nime işlenler kişiler? Reşik Ahmedi kildi ol bizge. Atayıma. Mana yarsıp kildi. Mana hinin olun yazgan gazetket. Yazа dürüsün yazgan. Qayhır yanlış dinle koydu. Ol Ahmet ağayның nisik hüleşken yazgandır. Nisik hüleşken nime bulgan vest yazgan bitindi. Jalil менен бик ныкышмалар өстә bitindi. Алга барган, укырга тырышкан, nisте кеше булырга тырышкан. Менә шул ныкышмалылык бармы һезнең халыкта? Каран елга халкында. Ныкыс каны ныкысайынды, атайым аны ныкыстырган укытырга. Ул Сулкаға барған, тәуге елы ул муллары қойған Сейд Бабала, Сабир Хәзретте. Әлігі не инті сул Мұдырашик Ахмади Хәзір атайыма еріп мәсетке барған бит, 7 яшілік малай. Төтейін алттына қойып тұрып Құр'ан оқыған тәйберген. Сул вақытта ярты Құр'ан атлаған ені титройын атайым. Jalil 7 yaşlık sağında. Tegi Mudirashik Ahmedi mının yaratmagan, Kur'an okuğaz, sikelep taşlagan. Neşle? Neşep, usallıgına varıp durdu. Şundan balay bulup gitkes atayım anı Sulkağa Russağa vergen. Унан касқан тағайтқан атайымдан қорқып, бер қайтып, бесен арахында ұйқылаған харай басында. Бер қайтып, елімін сала отырған, көні бұй отырған. Ат ішлеп, үрілмәклетіп, үрілі аты ырғып тұр екен, әсен барып әйбірлерін алайым тіге ұлы отыр екен. Атайымдан қорққан, қайтып өйгейінерге. Атайым осал кішіне.
Onu tağa барган ат белән. Әнишәп касап кайтты икән ул. Урыс малайлары сатан булган бит инде. Култык таяк белән йөргән, әйдә үсекләйләр икән аны гел. Кайталар ит икән ул. Руссала белеп итмәгәс. Шул кала укып, шуннан Макарга барып укып, шуннан Өфөгә китә бит. Аны аягы нишәп имгәнеп калган, Фатима апай? Шул сәкән хуп йөргәндә йыгылганда, шул буны сыкканмы? Хыңканмы? Сәпсим култык таягы белән йөргән. Укыган вакытта ла Мәскәүгә баргас кына таягын ташлай бит. Анда Балыска ятып, кырып, аягын төзәйтеп, атлап кайта. Мәскәүдән гел басылка алып торды. Матурларлар, каләм, дәфтәрләр. Аның ниләрен кидек инде, күлмәкләрен матур. Мәскәүдә яшәгән шикелле булдыгыз инде шул вакытта. Иң беренче шул 36 ел кайтты. Мин 7 яшьлек. Теге Катбик тәмәкеһен тарта бит кумталы. Мин аны касан тартып бетер икән, һаутын алыр инем дип йөрим инде. Нык истә инде шулары. Шуның жәлләгә йырлаган дип әйтәләр бит инде. Уй, остайны йырга. Minne gnasever yevergan dau o kana la kanton de la amerenai o kana la kanton de la amerenai İnsan yürüp kaytam kırıtır haynemay kolay baltaslardır tamarınay İnsan yürüp kaytam kırıtır haynemay kolay baltaslardır tamarınay Жәлил Киекбаев шәхесенә арналган юбилей тантаналары мәлендә Башкортстанда гына түгел, бөтә төрки дөньяһы игътибарына лаек хәтер кисәләрен, галим мираҫының тулы йыйынтыгын, халыксан тел үрнәге булган романының яңа басмаһын күрергә лә өмет зур ине. Башкортстандың ардаклы улы Жәлил Киекбаевтың фәнни хезмәте тиешле ил баһаһын һәм халык рәхмәтен алыр көндәр алда әле. Киләһе буын шәкерттәренә Фидакар Жәлилсе булырга теләгән яшь галимдар өсөн был хакыйкатьтең өскә сыгуы бик мөһим.